ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹምን ጽቡቕ ክልትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ እምበኣር ሕጂ ሙሉእ ሓሳባት ብትግርኛ ይኽልወና ማለት እዩ። ናይ ዘላን ትግርኛ እዚ ኣቐዲመ ዘውርም ነበርኩ ቪድዮታት ኣብ ግራማቲካ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ንስኹምን ብዙሕ ሕቶታት መጺኒ ሓቲትኩም ሓሳባት ኣምጻልና ስለዝበልኩምኒ ኣነ ግራማቲካ ናይ እንድሕር ሓሳባት ክስራሕ ኮንካ ግራማቲካ ስለዘለካ ንሱን ምኽፈልጦሞ ድሓር እቲ ሓሳባት ዘምጾ ድማ ብኡ መጠንከር ዳኣኩም ብዝብል ሓሳብ የምጽዮ ገለገለ ወርድየ ኣለኹ ገለገለ ከዓ ክወርድየ ብሕጂ ግን ንሕጂ ሓሳባት ክልወና እዩ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሁላት ብኺንቲኡ ምትቨርከን ሰዓት ክንደይ ትጅምሩ ስራሕ ik begin om 9 uur 's ochtends met werken. Ik begin om 9 uur 's ochtends met werken. أنا ساعات شعاتنا نقوه سرح يجمر. Bij wie gaat u wonen in Nederland? Bij wie gaat u wonen in Nederland? مسمن إيهم كتنبرو وي كتقمطو أب Nederland. Ik ga bij mijn familie wonen. Ik ga bij mijn familie wonen. أنا أب نيدرلاند مس سدرابيتي إيه كقمت وي كنبر. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? كمي اللهم. Heel goed. Dank u. Heel goed. Dank u. بتعمي صبو يغني اللي Hoe laat gaat u 's avonds slapen? Hoe laat gaat u 's avonds slapen? مش الساعات كندي تدقسو Ik ga meestal om 11 uur slapen. Ik ga meestal om 11 uur slapen. أنا درجة كل جزء ساعات عشرة حدا يدقس. أنا درجة كل جزء ساعات عشرة حدا يدقس. Hoe bent u hier gekomen? Hoe bent u hier gekomen? كمي إلكم نابزي مسيحهم. Ik ben hier met de trein gekomen. Ik ben hier met de trein gekomen. أنا نابزي بابور مزيه. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? ساعات كندي ألو وي ساعات كندي كوينو. Het is nu 1:30. Het is nu 1:30. حدن فرقان كوينو ألو. Hoe laat stopt u met werken? Hoe laat stopt u met werken? ساعات كندي تودو سراح. Om 5 uur stop ik met werken. أنا ساعات 5 سراح يود. Hoe laat wordt u 's ochtends wakker? Hoe laat wordt u 's ochtends wakker?
ንግሆ ሰዓት ክንደይ ትበራበሩ? Ik word om 7 uur wakker. Ik word om 7 uur wakker. أنا نقول ساعة شوعات يبرابر. Hoe vaak bent u al in Nederland geweest? Hoe vaak bent u al in Nederland geweest? كنداي ጊዜ ናብ ኔደርላንድ በፂሕኩም? Ik ben al 1 keer in Nederland geweest. Ik ben al 1 keer in Nederland geweest. أنا ሓደ ጊዜ እየ ናብ ኔደርላንድ በፂሐ. Hoe vaak kijkt u tv? Hoe vaak kijkt u tv? كنداي ጊዜ ቴሌቪዥን ትሪኡ? Ik kijk elke avond tv. أنا وتر مشت تلفزيون يعزب ويرئي. Hoe vaak luistert u naar de radio? Hoe vaak luistert u naar de radio? كنداي ጊዜ ናብ ራድዮ ትሰምዑ ወይ ትከታተሉ? Ik luister iedere avond, Ik luister iedere ochtend naar de radio. أنا وتر نقول يكتاتل ويسمع. Hoeveel dagen in de week werkt u? Hoeveel dagen in de week werkt u? ኣብ ሰሙን ክንደይ መዓልታት ትሰርሑ? Ik werk 4 dagen in de week. Ik werk 4 dagen in de week. أنا 4 መዓልታት ኣብ ሰሙን ይሰርሕ. Hoeveel jaar school hebt u gehad? Hoeveel jaar school hebt u gehad? كنداي عامت تمرتي نيركم وي تمهيركم. Ik heb 12 jaar school gehad. أنا 12 عامت أب تمرتي نيرة وي تمهيرة. In welke land bent u geboren? In welke land bent u geboren? أبناي هاجر توليدكم. Ik ben in Eritrea geboren. Ik ben in Eritrea geboren. أنا أبي إرترا توليده. In welke plaats gaat u wonen in Nederland? In welke plaats gaat u wonen in Nederland? Ab Nederland abenai ቦታ ክትቅመጡ ኢኹም? Ik ga in Rotterdam wonen. Ik ga in Rotterdam wonen. أنا ab Rotterdam ክቕመጥ እየ. Met hoeveel mensen werkt u? Met hoeveel mensen werkt u? مسكندي سبات إخوم تسرحو. Ik heb 10 collega's. Ik heb 10 collega's. أنا 10 مسارحتي اللوني. Op welke dagen werkt u? Op welke dagen werkt u? أبينوت معالتات إخوم تسرحو. Ik werk op werkdagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
أنا أبناي سرح كانت يزرح سوني سولوس روبو حاموس كمون عربي Waar woont uw familie? Waar woont uw familie? أبي يقمطوا سدرا بيتكم. Mijn familie woont in Eritrea. Mijn familie woont in Eritrea. سدرا بيتي أب إرترا يقمطوا. Wanneer bent u geboren? Wanneer bent u geboren? Maas tawlidkum. Ik ben geboren op 8 juni 1974. Ik ben geboren op 8 juni 1974. أنا بعلات شمانتا ورحشدشتا شحنت عتمتن 74 توليدة. Wat doet u graag met uw familie? Wat doet u graag met uw familie? مس سدراخم انتا تقبرو تدوليو. Met mijn familie kijk ik graag tv. Met mijn familie kijk ik graag tv. مس سدراي تلفزيون كرئي يدلي. اوكي بقار خبرات خاتلتي حابن بيتنا إيرترا نايلومي مدمنا زيا نيرا كابزا فيديو قلة تماهركم كتكدو دما بعد ملو تسفعي كم تلمود حسابكم أبت تحتي صحافة ليهم بقار كساباب زمت نراغب سسنايو.